Michael Gwen Tami ton channel Karu Ladari, asai April the retreat na kanai kun sing na retreat na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong April the retreat na kat. United Naga Council rila laukan may lading thailai na. April the retreat na kat rika haut na naga may riluk may bam gway kau. Total shutdown tat kay ikan thay. Kumna Tamenglong kau ni Joint Tribes Council. Rongmei J Malingmei kani pui may council tong volunteers kway resign na. Shutdown tại ran na tat kai kan the naga mai rilung mai bam goi kha shutdown tat kai kan mai tai Saturday April 3 rut na ta chat nung tai TM Kashom Ukrul district khau kuki mai ri khongi tu na lumsi mai rui tangkhu mai kan nai ta suloi laukan mai ta tan na nu ni mak mai inda na tat kai kan tuange total shutdown tat kai kan mai khau tai government offices bank school colleges kwai in bang ngam kani khani kai thian dukan khani business tat kai bam mai kwai tan in tha kani mi da khau Tamenglong tuang CSO Joint Tribes Council tuang leaders nun village authorities leader kani women leaders nun roi intuk inkun mai meeting RNCM office Bilingual house Opulo Bazar Tamenglong headquarter khotat kai kan the meeting khotai naga mele kuki meka khau intaw pat na bam mai lulung khau dim kariu kani khani suryak thai na bam khangni ka phian kani meeting khota UNC rit la law mai lading shutdown chang le thum tat kai ni meti hai machuang khang khani April 3 chui na ka thum ting zin Kwang Saruk Makhai Khau, Jadonang Park Khau Candlelight Visual Kaini Melam Khau Kapian Kani, Kani Zilingrong in Pui Gwai Rui, Kaniu Kai Khau Candle Dalo Khan Tithai Kani, Kumna Candlelight at Kai Bam Mai, Kwangan Khau Tai Tamenglong Kapum Electric Su Amit Khangi Dinglau Kani. Mida Khau Gwang ni Mai April 3 Chui na Padai Kum Sing ni Chui na Churu Khau Hai, Naga CSO stakeholders Kani intellectuals Gwai Rui, consultative meeting Senapati headquarters Khau Tat Kai Khang. Selaw ba mi khau tai Tamenglong khau ni leaders nun tat kai ni tu na sa indaw kane meeting loipat metang KC Savio co-convener Joint Tribes Council khani president Rongmei Naga Council Manipur roi chamla me khau TM Kashom Ukrul district khau tangkhu mai ganai te kuki militants kongi tina lumsi mai rui April 3 rut na ta chat kum singnei na chui na churuk nung sulwai kan me khau Tamenglong mai gwai rilung hak mai inda ba mi tu na sa kani kuki mai ri naga mai ta kathia khau thau sumak mai tan ba mai ti hainu ni mak mai inda kani kum na ma kan mai naga mai chana puna khang lung kabiu mai khani pian mak mai inda na April 3 chui na kathum kum singnei na chui na churuk Jip chung ngan shutdown tat kai bam puni mai khoi ri ma chuang lo bam pu ta na ti thai ka ne mi da khau shutdown tat kai bam mai lung khau volunteers nun ta kuki mai nun rui ti kholen khau su ka tu akan mai khau lung hap mai indau ka ne Kangpuk Pi April 3 na khat district magistrate Kangpuk Pi ri Kangpuk Pi subdivision khau April 3 na khat Nung ting zin kwang charu khau ri ka hau na notice ka than ti padat mak san curfew lau kan the curfew lau khang la ding la kan mete kangpu pi khani senapati tong superintendents of police ri nagas khani kuki ka khaulat lu pat na thaisu mai panu mai tong nai na ba mi tu na report gong kan metang ri mi tai s changau bung khani ti kholen village national highway kanai ka khaulat lu panu mai tong nai me sang ri tu na sa ka ne Tamenglong April 3 chui Tamenglong District Badminton Association ri lang mai luan route na kanai tak mai district level badminton championship kum singai na chui na charuk hai gongni mai April 3 chui na chakyu khawre May 3 khat kum singai na chui na charuk khau badminton hall mini stadium Tamenglong kai dai khotat kai pani Tamenglong mai badminton pelup mai allow nun ta zaikau tholo khang tap mai nai na lang ba mai tournament khau hai under 15 under 19 open mixed doubles veteran 35 plus 45 plus kani 55 plus category nai ni category gwai na tuang winner le runners up gwai na khang sian medal le certificate swanti ni mi championship khau ka zaw ni mai single khau dangka phaithum double khau phai pungu lapni gongni mai April 3 chui na chanai lung khau register chulaw nu wi tuna TDBA tong information and publicity secretary rina ti thai ba me Fall April 3 chui na khat Khongzam Day April 3 chui na kathum khau tat kai ni mai khau hai state BJP leadership tak Khongzam War Memorial Complex Kevaching Thobal district khau ti god lag ke tuna Kokomi women wing re thing kan the Kokomi women wing leader re April 3 chui na khat infal khau chamla mai ta ariu kan mai khau Khongzam Day khau hai chief minister kani minister nunta kazaw na BJP legislators nunta Manipuri hero Nunta chakwang su mai tingmi khau
ti ka zau lagi tu na sa ka ni press conference ko tai BJP resign mai government bank khau ka zau mai elected leaders ko ta Khongzom War Memorial Complex khau ti gut ni tong ram mi tu na sa ka ni Infal April 3 na khat Union Government with Manipur khau pat ba mai lat lu khau thau sulau makna ba mai ti hai Congress MP Bimol Okoizam re pian mak mai indau kan the kumna MP Bimol re thaisu mai ariu ba mai kai khun nun compensation tilau khang economic relief package tilau khang khani community koi ta pari ra lana chusa mai phungwang laudat khang appeal sukan the in a Manipur MP Bimol Okoizam re press conference that kai kan mekhau Manipur Pradesh Congress Committee re Prime Minister Narendra khang Governor Ajay Kumar Vala khore memorandum ti kala lau kan the tuna sakane Congress Party re sailon let lu khore mansai seloi kan melam khau investigation tat kai na tat mai action la lo khang demand sukani law and order zau century na Manipur khachu sak mai pungwang dat khangi demand sukane Churachandpur April 3 na khat Jomi Frontal Organization re April 3 na kanai khau Churachandpur district kagoi khau total shutdown kau pat kan the shutdown te lau chuan khwang pungu khawre tingzin khwang churuk ngan tat kai ni tu na sa kani shutdown te ma kan mai BJP MLA Valjikin Valte Ringuna Churuk Thalun Assembly Constituency lam khau inchup melazan asa ingan na ti lau mak na ba mai ti haipian mak mai indau na tat kai khange tu na sa kani mi te Jomi Chief Association Jomi Youth Association Jomi Students Federation Central Village Defense Force kani Jomi Mothers Association re kau kan chonge kege nai me cham ti thai mai Christian Heritage Institute Tamenglong Headquarter Manipur hiring Accountancy Lecturer 1 post criteria MCOM with B8 Business Studies Lecturer 1 post MCOM or MBA with B8 Male Hostel Warden 1 post BD or MDiv unmarried CHI Vice Principal Office Cherub's Office Counter Khau April 3 Tambru Singai na chui na churuk hu khau CV ta tilau no we khani face to face interview sadapni by Principal Christian Heritage Tamenglong Tamenglong ting nai luan gin ki bu tarik chui na kanai kun singai na chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye gin ki bu tarik chui na kathum kun singai na chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye mấy cái quay na kinh suy này kinh lâu mi khang ta thuần cô mày in đạo we asai khang thu chom hay khâu ring ngal lao thế in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho thuần cô thế